Darajani cha Kenya nende chithirite kioneka ataka siasa cha mbere Nteto nende ni ontubwa bidurano birabe kwedera bikioneka yara kwedera kyara kwene atongeria ni mantu yege siasa cha kidurano ke mwaka yoangiri le mirongwele na yele ontubwa nende kuringana na taramu ni ate bomba kwangara tane bonene muringi okura dira nukona yakanende siasa ile kwedera kiringa wakaitene kachomba kwangara tane ya muringi wakura aitalamu muntuan kananya ke boko datu yele mono na berane ndio ke dro tu maira kenna kore ne ona batu ndio ambiri na yes kana no otoe maoni ya korbo ruari amona Nteto yetu kuangana ritini siasa chamero na cha Kenya kurura madikoni ya mudhutigi mbunge wa Kraya Centrimenti Mwiti Livondo Gabana wadarakani kuri atongere bakaunte uko atanira kinyakidira ne baguchwa gitike mwekiri siasa Nerwa yeto kuretra gichunche Nakire gichunche kembere kero noro mwanya ajiba murimo mukingoto utaririo turo wantu brava ina murimo yo Moneto madhidi Weru arene purity richa nangeto Phineas imana tide tukota nera mwanka mudia otekolo Weru arene ntuko yakalono deto chero Ithatu ikamberia daicho chiongwa siasa chamero na utongeria bwande goruni watete monki madikone yore wari mbunge wa Centrimenti Mwiti Livondo ora kure Jumapili ya kiumia kidhirwa kiari madikone yora wari county secretary dirikare ni ambere ya Meru Kimadia munde na tumeriti TCS Peter Munya akedero indebene kidurano neke mwaka yongirele mirongo na yele ni arana ya munene wande kwa bamubichi yangabana Gideon Kimathi awili ate kuinanto bakuringa gituma Mero gituma nende itigutedia kiwa ni babatere kwidira baitira ke nyakudiria madina yara bakona nekire madikono yone ko senator wa Meru ameniti minister okaria kiuga nende na kutumira obichi ke kunye ile munini wa rais na kugate gitike munini wa kiama kya UDA akedera kiuma account ni Meru mudeni murioki no tuambiria chio Nikire mamreja kuringira Mwiti Livondo ura wali mbunge wa Centrimenti ni nyuma yako tutika na mbajua nini patongere tunendo fa family umakomwe bagora barente Mwitiria. Thank you for showing me what true love is and making me know how it feels to truly love and be loved. I cherish and treasure every minute I spent with you. I have learned to appreciate every moment of life. Although those moments have turned to memories, I'm forever grateful for the life I spent with you. But I'll do my best to remain grateful and comforted knowing how much my beloved dad positively affected the lives of others. My dad left an impact on every person he met, even strangers. Na kinyato ngireboka ikiado negiki bagura Mwiti Livondo ali muntu abata. Imorimo muno kulose Mwiti at this time. Ntibo kuona na baweti akabarakura. Uraba bati kwithira bakinyite kenda bethira batinethe. Twakarota rachore tara ayuguru mobo. I ensure that I will do everything possible. Kwa kijatona tuto Mwiti. My thoughts and prayers are with you this time. Yours sincerely, Jimmy Richard Wanjigi. He was a member, very active member of former members of parliament, and having served with him in parliament, in the 11th parliament, we condole with the family. Ede kirikiado geki kotira gesiasa. Na mtu ambere kwambia siasa hizi ne mbungo igera mporo wa boli ko kya ko hangange manto ngachetira kamuna ntura chena mirako chetirako wana Mwiti na atwerere na atutira atwera 2022 ni Peter Katirao Munya Mwiti ndera ndiongeria mbondiru mwewe ndethira gete nyambise CS kubwa na mheshimiwa Kirima. They were very great friends na very close. Aevera ni mwamba baba Aevera kera ito baba beberia. Thank you. Siasa yetu tukiruna ubo mono ni atongiri pamwe ni nyinyi mnafanya sisi tusiheshimiwe
na watu, kwa sababu tunaingia mboma ya mtu, wanalia, tunaanza kupigia wengine debe. Hiyo sio heshima. Ikuiragwa empty debe sometimes can make the roundest noise. Na ante kwenda kuithandi that empty debe. Tweni kanya ogoro peo karapeo babangire tebinge tugakinya kuringura kura nto bataru atutugire u. Tuteni mweti heshima. Na nende okaro ithioroko obo mwere na itwigirwe. Weke kuongera we mpuro tafuta uza za sera zako za yu za nopeu na mwingine, sababu vyama vinakompiti kutafuta uongozi, sio mbala, sio kukozania heshima, there is nothing. The people will make a decision. Amuna bubu mantuja kama ija inyirirwe muno ni mutongiri wa dikopi sine bwanga wana kinoni kimathi urugure no mwanka kia maka monte Kenya isikitwe kirio kia gutethire kutonya thirikari twijite. So kiama kirio nonto iturone tutumba kumbagin the next government tutina kiama ne wote apologies to kamik, lakini katukoria ntu bonde tushindane kwa usawa. Kuma ubaraba kadhuro county assembly, national assembly, senate, wote tufanyia mumeruka kazi. Kira itonarete kiama bena metheka bena rendikiri na atongoria barabange bonde kenda tumba weta meza na kile atane bange. Si tumetoka mbali na tunaenda wapi? Tutafika ama hatufiki? Aranya Senator Meru agwire kiama kiu DA murino mutongiri wa kiama aumite Meru na murino mkarigiti. Ameniambia niwaombe muendelee kujiandikisha kwa chama chake cha UNDA, na hapo ndio tuko, na niwaambie UNDA deputy chairman na deputy leader ni mtu wa kutoka Meru, kwa hivyo tuko ndani kabisa, chama ni chetu. Amenire karikari goro ara murino mutongiri wa mugongo aratikanya kumara kaome akiguntu bubu tubiriko bukionekana. Wale wameona ofisi ya naibu wa rais ya heshima, mpaka tunaambiwa ni lazima tuende kwa Matiang'i ama tuende kwa Kenywa. Kenywa ni karani katika nchi, na naibu wa rais hawezi kuweza kuomba ruhusa ya kutembea kutoka kwa Kenywa ama kutoka kwa Matiang'i. Hiyo ni aibu na ni madharau kwa hizo maofisi. Na kuinga kiuthigi kiburu ni msero katika makarina na mpuru. Woni kage longa ke baba mezakia na boende kiraito na atomera inquiry jongo na mporo ateme jongo go. Na mbere buru kuma katuneka mumeru toiwe jongo ke kuma yala. Mr. Makarina, we come all the way from Mikinduri. If there's any fighting between me and you, let's sit down and reconcile. There's no need of fighting forum to aburi. Are we together? But according to my conjecture, Mr. Makarina is suffering from undescent psychosis. Nothing else. That's the English we speak in East African community. Nkiri podra, Weru TV, bitamudhuri murioki. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki na uriti atongeria ba kaunti unende kuthira rumena na kuatanira kinya kithira ibakorera itibia gisiasa. Gavana Njoki akora kiama dikoni ya kansla wa kraya uria kinyanithe wa murungamiri wa wandi ya Mukothima akuthingatene na murungamiri wekuru wa kaunti uria na uriti nende achiari barana bo bationete kanya ka university kana secondary kuwaikia chukuru ne chia utea Samuel Gaishma na Nteto. Kanisani ya Katholiki ya Kiongoni wadi ya Mugwe kiathoni ya kumagaria ura ari kansara agutene Gabriel Ntukai na ura nithe wa murugamiri wa wadi ya Mukothima mathiko marama ethiranitie atongoria mwanya bagichiacha ario gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki mubunge wa Ekuru Beatrice Nkatha na bairi barabara agira giti kia ubunge bagichigo ya Chukegamba Ng'ombe kithurano ni kithiru Masikirito na John Babu. Atongoria baba ibakathiritie mututigi nuntu boruti wera bwake amwe na kwigua narare wa kugaiga ngwataniro na antu. Turaina kio bisi kwa maina karo leo kwa na baba maina Kinywa cooperative na chairman yengi mama kawa mau kite tunalile kama mtu makawa mtu makidija kia pambo na mtu magwaka farmers training center ya kawa dhini wa ya pambo ali very active. Ito inawe ndamuro ida tunaendelea bila ukazi kama tena onele sawa, lakini mambo ngeni mangai mzee amefanya kazi nzuri na ili amefanya mzuri sio lazima atafike mwisho. Manake Gabriel Wadorare amefanya kazi ya familia, kwa
hivyo natia familia ya Gabriel, tushikane tuendelee kufanya hiyo kazi nzuri. Gabriel anataka ikagita waku aranjuki auritia siasa kinyaba gicheria itebe gichiacha batige kuringa chiacha cha rumena siasa maria magenda ga siasa ni kuona ga muntu aronga makwale toshia muntu ungia na sura geche nchagia chiacha tudu ukona muntu mutune acharonga ma akenda kwalia cia muthomo njuki karia akamakwira nundu nigwa mutwire uwati anakonoria kumoroga no moroga githikirikia nyuko ariuga achiacha babu batiri guturia rumena nuntu chiacha ichia gukuruka kapteni ariku atiga giti joko mutani ariku akurwa ni kiongo bwana peteki ariku akurwa ni kareke ana mangi na mangi magakuru itige karababa ikathie ende antuma kanithira chuka makethwa mala waliko oguri no kuromba kura kuja pole pole my friend no twa ni mama noe mubunge wa Ekoro Beatrice Nkatha na kuria achiari bara ana bago bataombete kuthimbere na kithomo baba chwire kosi cha mawara kenda baiguna nachio uturoni. Mzazi kama mtoto yako hajaenda ama hakupata grade ya kwenda shule from 1 secondary school, tuko na technicals nyingi katika Tharaka Nithi County. Kwa hivyo mtoto asikae nyumbani ati hakwenda secondary school, hakwenda university, hakwenda zile colleges kubwa. Hapana, hakuna mtoto ameanguka, hakuna mtoto afai kuwa hayuko shule. Kwa hivyo tutaendelea kusaidiana tuone kila mtoto ameenda shule. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Agarbantura ya molike gembe north ni vanda manetene ni bakimeneria dirikare account bakiwa ni bateni letie agarbabari wakore mukari muanteru nende orate oraterone ambulance ya account nyuma ya gukara cibitare kwa kwe mwaka yumwe barua muntu nyuma ya kwata mutino na gutumwa cibitare ya Meru level 5 na karite atiko otungata na muthiene acho kumuchine ambulance Nicholas Chabari na Nteto treatment ndona mwanka thai kabange tiliton kabua nyanka ya wangwe nkalita ngwende na inya nkalita ngwe nya inyanda winu tena buna treatment yanda mbonete Bobo ibubware igweregero mu muthaka ojo kumenyekana atanjoni kome kuma ntora ya mulika egembe north nyuma yake mwanka muthiru mweri gwenana kugwa mutini na kunika amugongo na ara airiro cibitari nene ya achuka general na nyumani chuka general ne ya mutuma akiri Meru general na ara akarire gwakagita na nyumani atuma cibitari ya Kanyakine no indi kuringana noe atono tungata abura bateri bo gutungatiro mugongo wake ochokanira ndawa ciongo te ndawa ndaewa ni no te no tubura uranda ndatere cibitanda sokero musinde yo kionja ndasokwa musinde ndena thino owara oranda akari otonto ndasulikiro nyani ni ya tungagira ma ndo kinyambe ta tanga na ta tanga chaita kaibote bilelia agero ta Nairobi mbeti yeta kala ta Nairobi nabokwanikia muthaka ojo Mwothiani wa mweri ojo wa mugwanja aretirwo na nkare ya ukamata aje ebaraba umbire muno na gutigirwo antora ya mulika kinyata kinyithwa amuji tobura bothoretie anto bauba antora ya mulika abakiuragia na ata muthaka ojo ajire guteyangwa antora atai mutungatire abua bandetra na ambulance bambikande muuna warumbikande muuna batende nya kumenyera nkari adia bambikire nyangwa bantinya ngwa cibitari bondo kabantio tukiorede turiaritie muno tuguria thirikari yetu twatarite ekiraito burungi na thirikari yonthe inye Kenyatta nikabukuria bukamata muntu mwacie auneki muongo na te no tungatire ithei maskini kwa tweka bubure yabo amutanture no theri ute report nyabo twete sibitari antwara muntu eta wena matumaini kienda wona utethio kwa thirikari lakini kwa tweka thirikari wewu no yoe kumukamata rinki ya mureta mashinani nao ke wananchi ba bapitie changamoto nyingi o ni muntu tiomba kinya eta kioro atiomba eta kinya kuma ekaira pamba si ora bakana kanini ni bondo ne manto ya kariuna ndari ara thirikari ekiraito
kuthithia uu ende akaribo ibakuria kiura kiri gavana Kiraito Murungi na ata muthaka ujo kinya ukaya kwithirwa na atari na mbeca arutirwe cibitari aretwa muji na atae kwibombera kana kinya ora na nibo babati kwithia baculikite nwe undi muraia ntabati kwithia ndina kuni kwaja kuona muntu uyu lakini ndaibiro kiao muntu arutawa nara king'ang'i kiria kiatia kiatantu mwana yentu njirene tukaigua buthuku muno ntona ringe thigari gwita muntu utethwene imwe mwankine na bau Kiraito Murungi turerie itathire bwakwa yathwanitie gutia muntu njirene umwatie no mukuo no tugumbuita kuma Ntora ya Mulika Igembe North Petan Class Chabari gikundi kia yothe kumantere cha muthara ni bachumiretie kwenjirana bachukuru ya charuru kioro bakiothe rubwana bane ndi bure acheke bari bachukuru ya primary na chioro biele yake na kinyane David kwethera bikiana na nyuma hapo kwethera bakilungaira mabungi ontereu utiotetio bona Kelvin Kimadi no tutaririe chio Barea ibamoni ya shari bashukuru ya charurura iwadini ya muthara wa mwana aturi munonzo kembe the ibobao baituriti na inya yeburukiri kwenjira na bashukuru yishoro na inya yobongo barebo ene na bo ikumani ya boraba kuwa ni utiro buruni obisi ya thirikari nene ibakoni ya shigone bonge kiatigania East muntu etho charua turitanite na te aciari yake aciari bashukuru ebonze na batu turi antu acharu community turitete ntuko ya ruare kendrambi tuya tuenjira ana bakioro na tubwithie mantu yange ya maingi wamona inya wekira ngeti era charuru primary school thayo ke okelokete te me aina chukuru ere oni bran ankwanda gua otengo endelea ko community ambi e charuru na to dia community charuru tatura tabanga tuenje goro kereko ke na ba onango to manake mwazimu akabea na te airo otengo aturutira ko charuru twe na itumikio kinene kia wituria Nture neni watiborea ana baba ikibu muno ndire botumira bioro biria bishukuru ne hizi ana bare wati ne bobo epio choro tibi wana baeta baile libange kete mwari kyoro imarangare ngete inkona ama babo ndemane akoeba yokulela ontoto yete aba toto kwenda kurira ibo ntoto ya waka chioro no ntomwana ke yako wakora ikero to ithato inakio tuthethato wereto ya boto wereto thaito inta kioroke rokere muntu airomba murungu akawa mwana ite na choke kwibobe ya nyakwilele angetine ketho mwana kena turite no ntu bwa chioro bi na mowati ya mange ya thukuru nya mathaka ya yori thukuru yonde nyanjoka muntu nethairo kinyakira mwana ya kurumo nyanjoka na uraba kolota muno na urito imboyumbi ontere yi ni onturiboti na shoka dhomba ikoni obatu borea bweshukuru ne oiji echaruru kabe abe aweno ndurwa na chono government wo ure ko kumia ndande ko itire kumia ndande ko murume aya boya ile owe batu turianirete kuma acharuru weta kwenu mochie tekoro ya muno owe kabe are owe kuma charuru wetara ithe tekoro ya muno batu era enora kere wete ende weno ndo kabe atwangene iro turitanite kindogore wote ma okane otunengere tunda wena miwa muthara kabe ikwe na ore keke linya to kwenja keke ororu are katotethie tombe waka jioro bibinge na beto bone awita honte na yabange obwira kabe to neilele eithe no togore iwichenjira joro to tungwa ito no ya eta komienzande na rora na ya tomiere kioro ito gorera Kiripotera Weru TV kumatigania East mbita wa Kelvin Kimadi ne kuma kende to Kelvin Kimadi tokona kanya kakunoka Akuendangi hivyo baba hapo customer. Nisalipa hizi vitu ndugu zangu. I have paid. Umenunua mingi? Nimenunua pipe diria ndiri Pepsi. Nimenunua tatati. Nimenunua si na wezi. Yeah. Hizi inaitwa sanitary wares. Unapeleka hiyo wapi?
Hii nitakuja trip kama 15. Ndio pepu zote siende nyumbani. Wacha nikuambie Fred. Yes. Ukikuja hapa Silver Sprint, ununue vitu. Hapa kubebewa ni automatically unabebewa saa hiyo hiyo. So usijisumbue hapa. Hii utabebewa mpaka nyumbani. Maliza shida zote za UPVC pipes, plastic tanks, plumbing and irrigation items, vifaa na bidhaa vya kutengeneza stima, vya kutengeneza maji, vya hardware kama vile sanitary wares, tiles, especially such tiles, rangi za kupaka nyumba na kadhalika. Pata original kutoka Silver Spread Hardwares, Meru Makutano opposite Kenya Power, Meru Town, tuko Njorincheke Street. Silver Spread, piping the future. Bibi yangu ako pale kwa kona, mtamupea lefti. Wewe, bibi na vitu zako zote tunakupeleka nyumbani. Kava kwa Moindi. Maisha London. Ukua Meru. Kabisa. Kambuni ya Raino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpuya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Raino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu Makutano Meru, jirene ya Meru Maua. Nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Raino Mabati. Kugwata nteto nkoroki turingire gukurokira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandao ya Facebook na website Raino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Play on. The best of July on Star Times. Catch the War of the Worlds on Fox. Brothers on Novella E. The best of movies on TNT and PBO. Bayard on Swahili Channel. Toonami and DreamWorks. The exclusive Bet King Premier League. Trace Music and Triple P to keep you in the groove. Is all about your viewing pleasure. Get yourself an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet at only 999 Kenya shillings or a satellite dish decoder plus 30 days free smart bouquet at 2,699 Kenya shillings. Unaweza kusikiza wimbo wowote na free internet kutoka Safaricom. Hata rumba. Rumba unapata. Mtu akitaka Lingala. Akitaka Lingala pia atapata. Kanyimbo za kanisa. Wapi mikono? Mikono. Burudika na msiki kemkem mkononi mwako na free internet. Bonyeza *544# leo kupata ofa yako. Enda online ujibambe na uburudike na mziki unaopenda. Browse bila was na Safaricom. Na tuchokerani atinende miaka 40 midhirwe karekare mbere ere mukingo iratumirwe na miaka imekenye mene murimo yone ndio rethera yekinya Kenya kuma ukirekeria tireni ukona kwadurwa kwanto barabamenyekanaga kana kuthwanirwa kinyabe thira baina murimo yo amana boye burane ndi miaka idirite gita na ndawa cia kuthiria maroro murimo chedera ikioneka nende ibo mante idirite gita na mbere kuthira kinya na kuringana na thirikari ni atinende uritobunene ibwethera bukea murimo yo buria mona kwenya na kwanda wachi Alvis gutina mari kinyari ko kirimoye kenda kurikananiana kumenyanithia murimo yo nende itwaranitie na ataramu na menyeri ba aje ba murimo yo na kindi gicunche kiambere kiaronoro mwanya miaka 40 ya mukingo. Antu milioni 1.5 ndene anthiguru ya Kenya vaina murimo yo mukingo.
Murimo yu iratumirwe ndeni andiguru ya Kenya miaka 37 mithiru niyo tirite niyo kwithira nindi ukinyala kintu baingi ende thirikari niyo yaomba kwithira kirutana iria kendo kandana nayo. Irene Kaimuri kwa miaka 10 nende nethirite atwire na murimo yu ende we nethirite akirutana iria kenda kinya kuritana antu baraba nayo uraba batire kwithira bakiwitha kya kenda batura uturo yantu bangi. Uni mbitagwa Irene Kaimuri, ndutanguge CCC ndi peer educator. Peer educator ni kuonania withagwa we positive no ka encourage bange batigetirie watuika positive, it is a death sentence. Ukaba encourage as an example kenda batiketho bena ini stigma. Kaimuri urane ndiye daira kirita ngwende ni achibitari ya Kinoro rwanyine rwa comprehensive care clinic arani kuntu kwa cheba murimo yu na rabedera bagita na kona motungata na kwithira tutarakia nyuma yake kumenya ina murimo yu bwari untububu muno witikiria. Oni ntomba kuga itozizi nuntu no mwanka wambia stoke mbere, lakini ndastokire ndasoka nda accept nangu accept nilio ndambiriria ku move on na maisha na ndanywa ndawa wega na ndendelea na leo ndi an example nuntu ninywite ndawa for 10 years. Baingi bakamenya wina murimo yu ibethera nende baikolota arakaimuri akwithira kiwa untu boibombere kwithira bwe mukarikaira nabo muringithia anene ende kendo tira bote kwithira bwe kunyelakia na utwira na ombere kwithira etekairia na uni antu kinya bo bachirie kyo molotela ringi. Leo ntukia mbere no mwanka antu bambeje gugustigmatize but ugetikira gwengo kina uga bogo happen na gutebu gakarika niro bonire ugatwika ugo tikumaka ona bau bangi no kaba kujukia kuringana na buri okari. Ndawa irachiomba kwithira nende kia ya wantu bachia ARVs na kwithira atwira ni chimutethete bunene nontu we nethera kinya kirita ngwe chiakie oya withire intethete mono nontu buri ndakaringia mberia ndawa na mwanka thaiji inkona difference nene mono nontu gutengo gisia kwantitaga na mantu makwa meta bobwega kuringana kaba kuthimwo tene na ukathimwo tene ukinambiria kunywa ndawa tene ugakara maisha maku kawaida ota muntu uria ngwa kawaida utige gwetera murimo mwankaria juga kuinyeria nontu bora jo kuinyeritie no buga take time kupika but ukeja gutesto tene ukinambiria ndawa tene maisha maku makendelea kama kawaida. Onge wariti ngwendene ya CCC neo comprehensive care clinic ya chibitari ya Kinoro nitwithirite nende twichemanakia na masinkatha ara kwithira tutarakia ngwe yekie ni kwaraniria na antu barabaina mukingo ubatariria we yabotumirivo ndawa cia ARVs kendo tira nende utoro boivu wita na mbere. Rusibi uraba kaomba kunywa ndawa na kuboneria itumi kia ndawa iji na kubera na atia chitha ikarakari iyo ngugira nditaga ariwa bamwe ibeteka irio tumirivo ndawa iyo rimwe ende kwibo bomba kwithira nende bakirema wa nabo batira ne bakuthiatana nabo kendo tira ne bauchinywa bura kubatire ko mostre kuibo bejaga na bagatwika kuringana oro bakinyithie kinya na gitumi gia kwenda gia kuinywa na benefit yacio ugatwika iba umbire gwitikirio rimwe na kwi bangi bajukagia na kanya gwitikiria kunywa na bangi bagetikiria basoka bageta batiganiria ni kwitha kwina challenges jaiu na rira gwa karogu ni twita tukibathingatagia mwanka tukabacokaniria na tukona bagwita na mbere kuinywa ura kubatere na wita na mbere na utwira ukolotwa ni ontu bwithirite nene bukioneka bunene kiria chiba ontu bura nende butiaira baingi bakwithira kinya bakiringitha ikabunene na wichona akabatiagirite ndene iyantura gintu kiigwita stigma kia riguru muno kiri mantu jegi muri mojojo
no indi mbuge kuringana na uria antu betete na mbere bakiritanagwa na bakiritanagwa ibetete na mbere kunyia mantu jaja koronta barabaji rimwe society bamwe kwibo bajukagia murimo jojo gwatagwa bajukiora mugwate bakona imumaramari indi gankwenda narwe kumenyithia muthikirio kwa ati ti lazima murimo jojo gwatire umaramarine kwina ana twina boinya tukubarera na tukabitithania nabo bagakura bara bagwatithirwe murimo bagwata kumania na ciari bao na mwana uyu ari kuraka muntu jaugwe jirengi irantu bomba kwithira bakiwatawa nio ni murimo yu ni ukulukira muciari kwithira aine u akawatithia mwana urate ciari kendo tira bobuti ukarika Maureen Mukami ni menta mathaka na nguyekie ni kwaraniria na ciari ba kendo tira nindi bakuthiatira mitaratara yiki na kunywa ndawa iri kubatara kenda kurieria nabo bataciarwe na murimo yu Ugie menta matha ni kumenta mamami yani nyina batwana barabari na eu na barabari positive kubania uria kana atifai kwithwa kai positive aciara ariwa rira muciari omba kwithira gita cibitari utegerwa kana clinic ni bomba kwithira bakimenya ina murimo yu na kwambiria nendi umutungatira kenda mwana atikethire akiyana yu actually no aria bombe in time taire mami wakaneja clinic direne weja clinic ejete gutegwa au no fai kumenya status ya bwa mbere ma kendo mu encourage uria kana kauka geta in process uria ndawa ira kana kauka gakundwa uria gugeta na kuwa baingi bethera bagete kairia utumira ndawa ii kenda raba wana bo batikethira baina murimo iyo arakongela na kuwa boethera buruntu bobomu muciari kwira mwana kie itumia rere kunywa ndawa ii atika muatithie tiba baingira nonto mtu na kwenda kana kawekeja kari sawa utokwenda kana kawekeja kai positive nonto tumba kumwira na ara rutire murimo jojo na nigo tathikiririe urokumira ni yakwa kumweresera boegoria kana kauga kakeja no raga kaewa ndawa ndukimbithi ibobonekete nendi namba yo ikinene aba ina murimo yu na bune ndi ni onto tukethera tukela kiantuku yaru kirechunche kebiele kerono ruro mwanya vijana wengi hawataki kutumia condom na hawataki Gavana wa Meru kirete murongena yani Nteto biorimi birio kararita ini ya kurima kiri makundi mwanya urimi yenda kumbithia gukiri urimi kaunti ya Meru intobine ndevi kuma bidirete bikiona na kumania na mubango ya thirikari your National Agricultural and Rural Inclusive Growth Project naranende ikundi biorimi bikutha bikia mbecha na kinyamathaga yange urimi kumbithia wichiokeria na kinyaukeri urimi Meru ntinyari kinywa na Nteto hii kiko na muhimu sana upande wa agriculture. Ni tuweke chakula kwa tumbo wetu. Ando boganya kaba geto ikidunu. Ende ulite bia kuria mwili. So that is our first priority in agriculture. To provide enough food for the people of Meru. Nikiri mambura za kweja na intobiore miare ya gavana Kireito Murungi onekene kuinyiria gitumi na kiguni kia urimi akiuria kinya aciari gwitikiria na bao gutonya urimine Meru iyi itonga bire inene antu abetana ndege ni achungu baba bari buri sidio achungu baba kama daktari achungu baba kama professor hawa ni wakulima. So the richest people in Meru are farmers. So mukera na betu ate gutena mbeca urimine. Let us see what opportunities there are. Mkuruki gavana Kireito na ugeta kuri na gitumi gya kuongera kithomo kenda kurikithia na gukuria njira cia urimi gutigira maciara jamega. We have to move agriculture from our grandfather's work.
Sidio? No ndio katinda kulima shembe ni maguntu kongana. So we have to find a way of moving faster. We have to modernize our agriculture. Sidio? And that can only come through agricultural education. That's why we're increasing agricultural schools in Meru. Ingetaka muone the Kaguru Farmers Training Center. Tumeweka pesa nyingi huko, and we have created a training center for farmers. I will look for another area tujenge ingine. So much is happening in our worlds, na tugakara twedioroka, na tugakara tukiburitana, no tukire kine tumikurukie jangi chonde ikobwa omenyo. Bwa best practices na kumenya bio yongo bati kodithia na kobwa inputs. Niara rwari rwanteri moche Meru kurumirwa ni mpara rumirete atongere baba bakiwa bagatigira bagwita Meru mapune ya kweja kwa misaada. I know we are having food challenges. Upande wa Bore, Tigania West, Egembe North, Egembe Central. Hiyo zone tunapakana na Isiolo is our food poverty zone. I'm focusing on it. Hiyo mbao unafanya tunaongeza maji huko ili watu wafuge zaidi, kwa sababu hata nyama ni chakula, na hiyo maji itumike kumaliza njaa upande huo. Turi thigari batwa ankwenda obwira ora ngabana atwira tugendera kubu support tugenda wikira mbecha nikenda na ngabana rugite ya maingi nikenda igitarite kuraja batutire Meru County tutekera ya kwegwa irio bya musahanda. Antonia wa minister wa urimi Karo Mutiga naonekene gwita nguu ministry ya urimi thirikari nenene akiuga no kegutonyera ngugi cia thirikari cia makaunti. Any projects that are in Meru County, I will implement them through our officers the best way possible. So oni te kwenda kuja gutwarwa ngugi. No tukuona national government bari manara kuthithia policies bakena maandikoro na kuthithia implementation ya urimi bwetu, whereas this is a devolved function and the implementation of the programs of the Agriculture Department should be done by the Department of Agriculture, then Meru County, and then a county chionde cha Kenya. Nyari Kenywa, Nteto chia Weru. Wagage bokari bonekete kongeleka kwa kaita ntere chendo andanara kuidera kugilida kwande dia untumone ndi butie tiari di wengi baitala adara inene nyuma ya bonne ndi kudira bakia ronde dia chiona kinyabangi utotoro amona madina yonde boba to na wako barea adare idane ndi umana kina kwagia ko kana kwagia ko kare bokwana kaitene kane ndi yaridi ban kamera barabedri de bai kinyanteri batumete kinyamba bukedra bukyongeleka kini chunche kemodia kerono roro mwanyande di chedino ruterine Kelvin Kimadi kumania thine yari thikiri wambabo ande thia mwanko batia beta la sare mbesa kithombo kaita uringa na mutetheri wa obisi ya mubunge utigani West Daitari John Mutunga ni ati mwanka thaiku na mubango ya ng'ombe cia rithi nyambene na arendo anda mubango ya wikira ng'ombe yi mashini imwe cia kwithia torira cia ura muno nikenda kunyia sare ye buru kuna pilot project ikuendelea na sub-counties icho mbako ikibwithia mantio the 4 sub-counties icha Meru North icho mbete kuthia china ngwataniro inko meiba kubwithia mantio nikenda bomba kona kithia tombo fit ng'ombe ichi tuna gadgets ira riri kaomba gwita bora tukomba kuthia twichithia tabwega bravo ngina buo tombi kyote theria muno na arithi betu pengino bachwira onto ya mweshimwa na bachwira ngari kwe ngari abere yewe na abera rero ndaba kenda pengine kuthira bakithia tangari kuthia ng'ombe cio rire ta ibaomba utumira ngari itu ichiumia still tona kithia kutumba ubaurura ngari ya kuthia tera mantio pengine Land Cruiser pedra bene ona ara permanently itu kwenda kona kithia CDF yatutetheire tumbe kwa chivu indi kiudia kinene inya kuma kiri mutongorio baraba inge mbungeni ya kaunti ya Meru Victor Karethi na rimo motorio ntere ishi arethi mibango irikwireo muno yoswira mari arethi baria baringikite anene mwanka thai akiudia twethera tukiurakia thirikari yetu our national government non to report ire ikokundu kuonde kwa DCI Nairobi uteno report ita ombo kinya turakia
kwethira antu bara bangi baina kimera kwa mfano ntu ya mira ikukwithira kwina fund kumba kuonekana inya antu bara baraura wa injou kana baraura wa ne nyumo inge cia kithaka nya baro minjo kana gintu kingi ikwethira kwina gintu kio compensate antu bara batu turakia atutene twi amantu ya umbo wita mwanka ya kinyaku no ntutiro toikua antu bakwa tonye 10 kana bano na baingirwa no ntu bakwithira ibenyangirie maisha ya binadamu kana ya ng'ombe kana babwithia walifu bungi Rwanda ruru wetu na mutetherio yo mbunge aicokia bu Mheshimiwa na thiatite na kwina petition akwenda kuthuranira amike bunge ya kwithira ari thiba betu ribarona mutino. For example, bageta nara bakona mutino bakorawa kana bangi bakona thina cia kurathwa na yontubu na inya ng'ombe igwita itubati kwithira nyacho ci compensatwa no ntu tibwega murimi ore wathuranira ng'ombe ciaku cia kinya ng'ombe maana ile wachirithie cia nora bwega ikegeta income of course bakarire manto insurance na yange au lakini yankwenda kwira thirikari nibati utukaria na yakaria rithiba na njira cio bakaria mno inya compensation yurio nkulukini ontuthine ya bururu imbokire arithi karithia nyile kinya kuria minister uri mithirikari nene Peter Gatira Munya ukumila ati untukuna kuona urimi bobo andithie yi Rwanda rubo kwa boetumi. Yes Munya, last time re twarizi issue itomura kia nontu na ukarande na Matiang. The other day natangasira wanwe chairman wa CSS bonde ba Mount Kenya na ritingwe bonde ba national government ba this region nontu nwe chairman re nkulukia billion emwera batu twithirete twikona tukiona hasara guntu gukwetu aote mtu akumba umithikira tumba kuthiatirwa antu batiania east antu batiania west antu begembe baraba ina thinene nontu bakwithira uti livelihood ingi bainio abatiumba kuona mtu bathikira nite ontu murethi ong'ombe atiumba kuyukwa ya mutuyo mayani ya murimio mayani ya murimio kaua ya murethi ng'ombe chieria na bwa muthia karethi our county commissioner na thirikari yonde ne yukende tweno ritobo nene na tumbe batu kono obo inya batu twena haki nontu ti batu twichwire kwithira tutina gintu kingi kiumba kubua kuntu kukwetu so Nteto woni kiromba yumba kwikwa norito Nteto ya kisiasa Nteto ya human rights. Kiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi Ndiaman lukachema kuntere chama rabari ugane ndeba iboite kone kabururu ndebabari uibaraniete na likibacho kuma Nairobi Mombasa Anteringe notichi kudere kiona kabu manite naongelo kuwa batu wama ukuyaya ki Kristo era kudera kiora wabone na yomno mnoka itakane nde anaba form 1 bako mbire madome ya secondary Martin Mugambi na Nteto kumamara ringana na endia ba mabuku mwanya kiri tauni ya Chogoria gicigo mbunge kia Mara biashara yao no ekutherema wabura arito ba form 1 bagucoka cukuru indi gutire na Bibilia na ibageretie guchichwa na ikaura sahi kuna demand ya vitabu iko juu Bibles kama Bibles dictionary kamusi atlases hizo vitu zote na hata targeters lakini kwa sahi hazipatikani sana Bible iteku ne Kenya ngima tondu na Nairobi wana thuliti tukaulia nginya thika tukaulia Kakamega mwako nazo atutumie hakuna hata moja hata Meru hapa hakuna Biblia hata chuka hakuna most of the watoto wanaenda bila kitabu bakiaraniria na ndiki ba Nteto baugite thaino igo kwega gukiringithanwa na gugatene kagita karari to barari michie inde bauga thina Bibilia ti kuoneka bantu no ari kukirindeguru ya Kenya no ntu withiro ba uchigira dictionary kwena kamusi kwena Nteto kwena golden bells unisho mbuku ira iratonya bomwa na ino target cia revision cia irathino ina ndi no tugucokeria ngai ngaro kuna kario ugu ni tontu kerwa skulu ni mpinge tabura kula kali ndia corona tutingiri na wira tabura tutari na wira
ni bale kudina mbere gusokana no kuona baleja bakagamba ibo bakaga dictionary onoka diko onoka dina Nairobi onoka mana Mombasa utina mbaibu Bakithia baugite thirikari ya nthiguru ya Kenya nio yababutirie nuntu bakubatunya wira igutua kunenkagira macukuru mabuku indi no abakenere bacokeretwe wirenu akwiraga mabuku kiri macukuru mwanya mwanya nginya batwandikite tukora tathai no uni akini mwene na ini cooperate ndeninka utumba kwandika muntu muria no tuninge supply ire tware aci thirikari ne jukirie ona kinya ntuba bonda bonda para twatuma tukabeikie ni mauku ja twagerie biashara ni affect almost everybody when we tuturenda at least no thirikari tucokirie ngugi go supply mauku no tumba kuona no ketha tukomba kuthomithia ana betu kana no antu baba bonda bonda ndakai turaeja ngugi cia gukia mauku ketha ikona no wira Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi Bunge wa Kandara lezwa home na wagatundu yo mudho Moses Kuria ibona niti mudhoro yon ni mudhinjiri omwaka nisa ACK ya Murang'a bakiwa nende kubata kanyaka kwa ile matikoni ya ngina omubiacharo Montereo matiko ya yara kuyine mutungire wa ODM Raila Odinga wa Wiper Kalonzo Musyoka wa ANC na Kenya barabonde nende bedrite bakiwa kanyaka kwa ria niyo karikinyana speaker wa mbunge nene Justin Muturi rabonde pauriti atungeria Kenya kutumiria dhiri. Sisi kama viongozi baba askofu tukiwa mahali kama hapa ni kuhimiza tu wananchi wa Kenya tuendelee kuungana, tukemee ukabila, tukemee ufisadi na tuhakikishe ya kwamba mwaka ujao tukienda kwa kura nyinyi wa viongozi wa kanisa mtuombee inji iwe na amani, tusije kupoteza maisha ya mtu yeyote au kuharibu mali au mtu yeyote kujeruhiwa kwa sababu ya siasa. Yeye vile vile alikuwa mpigania uhuru na ameweka gerezani miaka 4. Watu wengi siku hizi hawaelewi kule Kenya imetoka. Vijana wengi wakikimbia hawaelewi tumetoka wapi. Kulikuwa wakati mwingine mbaya, kulikuwa giza tupu katika taifa letu. The politics that are going on are politics of constraining and constricting the democratic space of this republic. Had I been given the microphone, I would have called out to President Uhuru Muigai Kenyatta for abuse of office, abuse of power, because the first right of an individual is freedom of speech, freedom of movement, economic rights, political affiliation of your choice. They are afraid of movement of the deputy president, both internally and outside the borders. I think they are afraid that he may make good friends outside. Obviously, he has made very many good friends within, locally. You have seen disruptions of meetings where he is personally in attendance. You have seen, Kenyans have seen disruptions of the recruitment processes of the UDA. And you know what? You cannot stop an idea whose time has come. That is it. Okay, thank you so much. Let us appreciate them. Thank you. Akari bantura ya nkururu nene baurite mubunge wa Ogetonga murugana na gavana wa kaunti ya Tharaka-Nithi Minjoke utonyera na kubawatia nende waka kithima kia iya kira nende kekethera kibate thera kia kuatia roi bariwa nende kundi kimwe kia kiteke kitirikari irake bekirite wera nebo kubwithia ntubura nende batethera bakinga kia na karibantore ankororoni wa dini ya marimanti bakira meke igwagia baroje ntereno thithi ne roje twene mbe ibo na tutiona roje uthia almost 10 kilometers guceria roje that is woka utie gwira ngyo karuti guta roje ake na roje rugo tai mutungi umo gacoka na na beto betinda ndie gukura ithima bata roje batithoma gacukuru jeto ni agire kithomo nonto baroje
bakimenererwa rorwa moe buranto na ngiamaitari cia kithirikari barutumagira kuwata mbeca cia gwitethia kibobongwa yugaga ati kaba kwenda waka thingo cia gutega ruji rwarani uruntu bura butorokinyanira amianka nkutho na antu bari ya bakaia raia mbeca na gukurukira ruji ruru bakathi guprintithia nyamonge t-shirt na mbeca inu batiba nenkera kana bauganwa bakaigwa nwa ikuruta bangi bari akiao baomba kuona no abetethie bo bagaetethia bo baina inya na iba kuruta wira ichinge na ara na bakona mbeca t-shirt twareto print cia gutetheria either kugura gintu ta simiti bundi kuria lakini na imwe no gwikwendwa tutimenya bora cia irirwe cia kiro mebukoni na antu baingi baite betumagira rwara ruru bakathi gwitethia bebo bongwa lakini community yoyongwa gatigwa na ashara na etumirite inya yao Urabu kubenketha ni ati kurikagita abitha baroje bayite rwarani uru bakiraga aturi ikabariongirite matangi maraba eritwe imakirwa makuiga roje rura rwategirwa rwarani uru rwaroro kuringana karotumirwa na antu no ntwingi bakuya bakiuga akato ite kuona ara matangi mare na tutomba kuona matangi kinyano rimwe kana roje ruru tomba kuruthirwa ntuno emwe kana tuona ntuba kinya baroje baito tutetheriyogo wabwatwa twakamatire maiga na mithanga kwanja twakamataye na ruji bwana kiambikara igwa na bitheni ngeded from us kuringa na period yale ngeded utire mbeza cia funding rwa nkororoni na utie na funding tuona as far as the fund yamonge local catchment is concerned etuga numba mbeci nje bila local catchment nge bantu. That is one. Number two, mobilization to walk from county to that place, which did not take place. We talk about that money. Number three, is that to Indian, we talk about Kinyago of the Bechira to spend it in a redeck, and being the town back. Number four, Utirado to Atuma officials, very dead. Bedro, bari na follow up. Kiri rwara taruru ndo naje taina rwara taina mbeza cia bongirito mbito yao ya mbere kiri ntongorisia iko bathingatira mbesa ino cia muntire kathaka garana twegwe kia tuthingatire mbesa cieto cia roje twatindaga kuremia mbia twecheragia mbesa cia kuruthithia t-shirt na mwanka gutha ino ibajire batuia mbesa cieto gwegwa bajaga utura tubaruthire mwothi kiboko batethia lakini bo batio tutethia murugara na tuthingatire mbesa cieto na kana nene babu bari obisini marimanti iba tuthingatire mbesa cieto titujite twakinyithia mwerwe 11 tutanete ngerekana itujite na muthomi njuki imuntu munene kabaombe kuthingata amba barabaire mbeca cia nkururuni baombe kuthaikwa na seria irute gwira yayo tukathia gwo bicini na tutithi twinka meabona ta tukathi twinka tukayukia wakiri umwe tuthino ogo batakumenya na tukayukia rekondi embega erega ati matubagwata mbitwa yingine o igavana njuki kuthungira murandi uyu ni kaingo bomba kuibebaniria na kinyamara kia wagia bwaruji interino tonga murugara ri ituko muromba gwagwa turombire kura na thiri na tio twi muromba na thiri na ya to kwira ncogwane no ntwingi to kwenerua oja tutethie rwarani rugone kana gaturuthia ruji irwara rurarumba gutega ruji rwingi rurarumba kuigwa rwirwa kiguni kiri akariba nterino gwakagita karaja nkiripotera Weru TV kuma rwarani rwa Moi nturania nkururuni Tharaka South mbita Paul gwakabithe Eto mwanya barane ne barete kire KCP ne na bakurukane ne bometenje te kuchumba berete bakiota utedio kuma kisa kuma ntere chama wa kuringana ana arunga meri basa ko ene ate barategere bona kuina ana baba inge bometenje ina ne batidirite bakiona akanya kaita chukuru cha secondary ne baretere bakiuka kiakanya ko batedia na tobroto ko Dennis Mugendi ne ate ana babonde ibai check ko bombe dia kwambiria madomo nibonenie igure mutheko nabo bari aritwa anantigwa na bare baumite njasire na ukia kaunti ya Meru nyuma yabo kujukwa ni jamii yetu sako king'ina kiayo kiri mushini maua kenda ibathomithia kithomo gya secondary nayo irinjira imwe ya sako eji ya gucokia guoko mugongone 2012 niro twambiririe mubango
ywa kuthomithiana day school na twayukia na bambere ana batano nonto day school nyaru chiaria wa ngiri 12 twayukia na batano na twathomithia nende so far ituthomithetie ana 73 ana batu kuyukia duare ni giving back to community ni ana bara to interviewer bara batio chumba lakini ana babome na ana babo kuumba kuendelea lakini batukuumba weta skuru rambundie twekarire nthi nionere ikwagirite tubwithio ntu nikenda tumbo chokia back to the community kana tumbo touch life ciana bara nontu jamii yetu sako irio nontu bwa antu bara tumbo serve na ibwe ntu twambiririe na anaba kenda batumba kurira na aranturene aingo shogeria jamii yetu nkatha muno nontu ntare matumaini ya weta skuru na trato iberwe ibo seindiana to apply haraka kenda bombo nthomithia ithithia riri arungamiri sako ija jamii yetu bariuga riumanitie na baita iria bonaga kuma kiri mithithu ya mbeca iria antu bekaga na wirigiro bwao nandi ni ati uria juka ingingia no bageta na mbere na gutetheria baria batiguciumba ngerekana sako ingi na banki ibateretwe ikuthoma kenda gutigira baria batinakio ni bagutethirwa na uturo bukagira jamii yetu sako menya community ni yetu na niyo tukuritania no biashara kwa huko na vile vya corporate social responsibility ndomba kuria nontwana ba no baba ka member rojo no baba ka managers no baba ka CEO no baba ka edra baite da sako embere ratu ka toteo kwa u ana baba ka kithomo nende rojo batumba kwethira bagirita ngwe sako siwinge kana jamii yetu. Dennis Mugendi, Weru TV, muciini o Maua, kaunti ya Meru. Naona tukutatoke karakatanta kiendeto cheto ende karika nonchumaine yato itumba kwethira kutina kalono oni nakalaworo mwe alawa ukandi ntukwe mwambira tukalionge mawa ai tona bogwethira ku karakari mwako mwe takinyagia mbe south muchina yo mawa ndekatha mwanjaka kinyara ai njoka itio tukireria no kurr ambere yonkoni aturuma kanto toto mukawe na yomwe nteriche mawa atawala finda restaurant ambira no iko rito riunda mwera yo ngwa fawa toguma ambere ndunte na mbia kuto kunde kachai na kachapati toiturire tamwera otionto wonkanjo kawe girerite gambe ngare ne anto baturi mbibi boka matete togumore to igirwa chai na chapati tona muntu mwe yatukwa na urutere akirita thimu tona aringa mbiande kalawa mbira bas etia bionde ende baba onino kaukurete kamukimote rete ongela kachai kachapati nyako katintu kaira mno kalawa wa bibeke menu dhania byo mete tu twinkende kure yake ai kwa kapyo tamila wa kunda chubutiroi tote mainto boya na riwe kadha mwanja ntiba kuya ndo tote mainto kalawana ko ela rido akona tubia tore warande ara mtura ringire ndi ambira babo kunyira kamwira yendu nkona kachapati kange onto ichiare amurocho ntithura ate mainto boya orora hari ya korea to aga njanje mbia aita ontari tambia to nari tawale tari tambia to abas ka ugari nachi ingitiere ata kalawa mbira ndane mbia take bingi adhana dona medo yakia tunenda muria gogore ya mbiribiri ambira ari baba kainyawe mbia iyo kare ndari kwa elia oburo gudwani buo kare karatasi tena kande kimarieto ya noise makers damuri ate atueta ambira nte kumenya inyawe thwania na bia kore itweteria wetia ontukwira omoni ginyuru ate onage mwe ndau andingire achore bakwa no baba imawa ndabiria nongeta wa Dennis nyaga ndimu ya koreria mberecho
kala ba bonde akoringiro tiba wetika anto ba weta bazi ate anto ba barekere kore na bia kore video wau umwe ya tura atuita inyasa aturia boisa sawa kala mwira kundia ruitha yende tisonda kana chai tarira mukawe ne mwankatha 10 choro baturi bakwenda kuinga itu bare iro kala wa toririe auririe tokarita ngoe ko turita kaita kana ntumbia itu kwene chialogere chia karatasi tukuiro ndamenyere muntu no athambia mukawa wenka aitonera kanyoni kaina miniskirt yellow nduo tionto Purity Richard no mwana toma de oro Weru arina ningetwa Phineas imananga kwenda tukubwa tukethira tuche mana kiaro rokere ke mubango ywa kogokya